Uyanga muvhigo wa zwa u thubiwa muvhuso vharangaphanḓa vha Eskom vho shumisa maanḓa maimo ane vha vha nao u vhuedza khamphani ya trillion. Muvhigo onoyo u khou ṱahisa uri mulanguli wa kale wa Eskom Vho-Brian Molefe na mulanguli muhulwane wa zwa gwama wa kale wa Eskom Vho-Anoj Singh vho vhuyelwa nga kha khamphani ya vha muṱa wa Gupta na ya Salim SA. As previously communicated, Eskom has already taken steps to recover funds irregularly paid out by Eskom to various suppliers. In this regard, Eskom, working closely with a special investigating unit, has been successful in recovering 1.1 billion rand from McKinsey & Company, 1.577 billion rand from ABB, as well as several other significant cases. Eskom has further initiated civil actions to recover some of the monies lost to state capture, including 3.8 billion rands in damages suffered by Eskom due to unlawful actions by those implicated in state capture. Eskom is studying the report to identify whether there are implicated individuals still in its employ and will take the appropriate action as required in line with its policies. This is in addition to the numerous criminal cases registered with the South African Police Services over the years and disciplinary actions taken against its employees implicated in the irregularities. Muvhigo onoyo wo dovha wa bvisela khagala zwiito zwa vhufura khumbelo ya mbadelo ya masheleni a paḓaho milioni dza zwigidi zwa maḓana maṱanu fuṱahe ṱhanu a milioni nga khamphani ya trillion. Zwi tshe zwo ralo, vha khamphani ya Eskom vho ṱanganedza muvhigo uyu nga muyamutshena. Nga tshifhinga tshenetsho tsha u thubiwa mabindu a muvhuso nga vhathu vha nnḓa na zwiito zwa vhuada, muvhigo wo ḓivhadza uri ndingedzo dza u thuba muhasho wa zwa gwama dzone a dzo ngo anwa mitshelo. Khomishini yo ḓivhadza ndingedzo dzoṱhe dze dza shumiswa kha pulane ya u ṱoḓa u thuba muhasho wa gwama, hune nga ṅwaha wa 2015 nga ṅwedzi wa Nyendavhusiku, minista wa zwa gwama Vho Ntlanhla vho bvisiwa tshiduloni ha dzheniswa Vho Des van Rooyen vhe vha shuma maḓuvha maṋa fhedzi na vhone vha sumbedziwa munango. Vho Ntlanhla na Vho Gordon vho bvisiwa tshiduloni nga u tevhekana nga murahu ha musi vho landulo sainela zwa thengiso ya zwiṱhavhane zwa midio. Kha fhungo ḽeneḽi, muvhigo wa khomishini ya Zondo wo pendela nga u ḓivhadza uri lushaka lu fanela u khoḓa vhukuma minista avho vho fhiraho vhe vha sa tende muhasho wa gwama u tshi thubiwa.